Media sosial diramaikan dengan rekaman pasukan Ukraina membawa perlengkapannya dan disebut mundur dari garis depan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Selasa 24 Januari 2023. Puluhan pasukan Ukraina tersebut ramai-ramai berjalan. Dalam keterangan unggahan disebutkan personel militer dari Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade ke-25 diduga menolak menjadi umpan meriam dan meninggalkan posisi mereka. Namun klaim ini tidak dapat segera diverifikasi. Diketahui perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Rabu 25 Januari 2023 telah berlangsung selama 336 hari. Konflik antar negara bertetangga itu hingga kini masih terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir. Invasi ini dimulai Presiden Rusia Vladimir Putin sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022 lalu. Идут. Идут. Идут еще идут. Вот там еще идут. Ебать, там еще толпа идут. Це всі, яких вважають не за солдатів, а за м'ясо. Там нас відправили як м'ясо і сюди поставили як м'ясо. І ми вирішили відстоювати свої права. Що, все чітко? Да, хто хоче. Идут. Идут. Идут еще идут. Вот там еще идут. Ебать, там еще толпа пиздует. Це всі, яких вважають не за солдатів, а за м'ясо. Там нас відправили як м'ясо і сюди поставили як м'ясо. І ми вирішили відстоювати свої права. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.